Gari, kako ide? Fenomenalno. Šta da vam kažem? Ludo i nezabrano kao i uvek. Jel ima danas gužva? Standardno. Nije dobra roba, tu ima i gužva. Nema zezanja. Šta najviše se kupuje? Od mene sve ide. Od oraha, badema, lešnika, najlepših hurmi, svega ima. I svačega. Šta kupuju mladi, a šta stariji sugrađani? Pa nema tu razlike. Kupuju i jedni i drugi po potrebi, i lešnike, i orahe, i urme, i kajsijice, i domaće šljive, i naše lepe jagodice. Sve to ide u paketu. Mi smo Most, aplikacija za lako pronalaženje majstora. Kod mene je majstor, ako mislite na kućnog majstora, ja sam unikatni. Radim i kući, radim i ovde, svuda radim. Po potrebi, što umem, što znam. Kad su veći kvarovi, zovem pravog majstora, dobrodošao. Kad ne treba, tu sam ja. Gari je za sve. Gde si, Žare? Ćao, ja sam Žare. Nalazimo se u Žiru, Palilulska pijaca. Ova naša mala ugostiteljska jedinica uskora je na ovoj adresi. Prije smo radili u komšiluku i bavili se kafom, a sad u kafu imamo dodatak i kuhinje, tako da pozivam sve ljude da dođu da prekontrolišu naš menu. Kafa, na primer, se najviše troši espresso, standardna varijanta pola ove male šolje i kapućino. To su neke dve stvari koje ljudi najviše piju. Pozivam sve ljude da dođu i da umjesto klasičnog poziva, ne znam, želim da kažem i da obećam da će ova naša ugostiteljska jedinica i dalje biti prepoznata kao radna organizacija koja će da rado ugosti sve ljude, nezavisno od veroispovesti, nacionalnosti, boje kože ili bilo koje druge podele koji ljudski mozak ima već kreće. Mi smo Most, aplikacija za lako pronalaženje majstora. Kako vi rešavate problem kada vam zatreba majstor i koji su najčešći parovi? Pa, ovde, pošto, kao što vidite, ima dosta opreme, na primjer sa opremom za kafu, tu nikad nismo imali problem jer servis nam radi Aleksandar Ostojić, on je vrlo poznat u ugostiteljskim krugovima i prepoznat kao pouzdani, ozbiljan majstor. Jedini problem ponekada je sudomašina koja se nekad često pari, ali a ne nailažemo baš na brzu reakciju servisera, tako da eto, u tom polju i valjalo nešto da se promeni.